Banang Kersian susu ia kajing pule jongki kena skul katany umling, badru ban Kersian ia kajing don kam jong skul ha umling kabalatip kum ka umling secondary school, MLA jong gonong po constituency uba Meral Bonsim, hanin kesingi kataha kakhat ar tarik ubanai jemang arjar ar puar, ulelet ban jongo ia kene ka skul, dak ba penno ru ia kajing rap kum shibenta banang penpoi, ia ki kampen roy ha kene katany. MLA ul aya ka wakadar ka baar lak tengka nak banta ban sina ya ka jaka ile kai basketball ka ban long ruh ka ju por ku jaka yeng assembly jong ki khana school bat arlak tengkapat nak banta ban irap ban kersian ya ka tulop jong ki nong hikai nomor ka jing pompat la ban siu ya ka tulop jong ki nong hikai nak leng jong ka managing committee jong ka school ha kene ka sngi lai don lang ru ki nong ilam shinong ki khot jong ka managing committee ki nong hikai jong ka school bat ki khana school. Jadi ketulok nong hikai hapo ke secondary school. Jadi ketulok ke ginong hikai. Jadi pemang galong arlak ka nagbanta kesan. Bat kabar galong nagbanta ban snai basketball court and umling government LP school. Ban long assembly area ban yo yen ki na mo. Kan di assembly area basketball. Kan di pemang galong arlak ka. Tengok subhaban khot ya Sherman yang kami di komiti ban pediang lagi di arti di bawah. Kawin dengan IT maka kawin IT yang di sini. Mungkin mengira itu lang akan dikelis ini menilai keren bat menteri jangka pulih ke kunci banyak penbet bat ke education department kumbangi lai tristom menhagani ya ka sokwai government LP school mal kumbala pan sutu ka sokwai jadi ka school kala jot atu kata-kata jadi nak takadau menhagani bagi yo ban pendrum ke sokwai la yo ban bu mau nong kelas sedang menteri jadi penmang di lai nyola yaitu school bat hagani ka snem mentajung arja aru nganile stop nagalyang itu ya ka government LP school hani tanpa pihak berperti kenapa bagadi bendon becaka ladang sna ladang idio yang kene ka sanction na gumenta government LP school publik atau idio ka school di kamera kelas di Batumai kemudian ba nang exercise rupa na managing committee di HH sna namar ba itu jaka marungo kanandon ani ta ko ikwa kolong habasna kono kanam seti jaka dia bersih pot tu kan susah saya sisi mengayro IT ba kajisa kadare jisham janga hari ngana lasam de buri bosurit lada fun kana por pik ba dale kindu kana por ikandu ba tingata de jisham janga ha gajinya nanti ba pila sini aya ban kit ingin kam banilam posino pathau bungi ban ilam ini ke school lada iwe inventor janga lene guide janga unung kersian unung island ti unung pudin nanti harkat iba balajit Hoi, sebab ia Mister sebenarnya kata orang hek mengai ba balajir private ba maralo ya hek mengai kata. Hei, kide ginan ba hagiliang kam gajang. Dengan sukuman sibur, baki don loki ki batenru ki ba ai musim. Ba kaban ka school ji kalong kumne ba kalong. Hoi. Kumai han Mister selai itu kene di school ka mat jing ya. Kene ka school, deseda pejing bam sutu di school. Kene ka school jonga jongpi. Kali kang lap noi kali ka school, kamu ka school of profit. Kamu ka school bom yonong, non ne yonong. Bagos sem yonong na. Ne ngi kin memang sulang ngi yonong na. Menem nong yonong mafi. Bagani ka school kala ay ka syakri. Kabala rau hadu kata-kata ya gani ka dong bakat hain dijungi. Baladangan keren buat haidin ya kita. Kijing rau juga ni ka school bagajing kongsan juga ni ka school. Ngahapro ba ni kren nadu ki por gabanga alay school sa po ng po rangkat bat iba komen bat ikong daya atu kapor gabangi ya som hajrom katrok be ukumpung deuyong jong katrok ngias din hadim ka boss uba rubi kun doktor do kapor teng sa thap hay kun doktor boss namar bangin dan di school hadok majong kajia yang ibuta di por namar kaca kajing don jo ne ka school hangni kalalong kajing turku ka bakrao kham tam ye pi ki kini ki khpa jong kini ki khon ki jong pi buan school hangni
Kilalai la barong basang 6% na kajindon kajingem kajongpi kalarap shibun kani school. Kiladon ki school sagini gidong bagi thain dijungi na do ki por lo mensuan. Lego basusi galong bangim don kinong ilam ki babia. Halo kani ngasmo banyo shikati e ya ke managing committee. Ya pi ki pai ba nong song snong jong snong umling. Ya ke jing krau jong ke mensim ke jong pi. Ya ke jing yo i jingai jong kinong ilam ki jong pi jong ke snong ke jong pi. Ki ba yo i ya ke jing don kam jong ki khun ki khti jong ki long ying long sam ki baduk ki badon hagini ki dong bagi thain ki jong.